I like twinning because it's interesting and you can find out more interesting things every day. Man patīk piedalīties e-twiningā, jo viņi uzzināt par viņu skolu vairāk caur Skype. E-twinings tā ir iespēja radoši darboties, attīstīt savas idejas un pilnveidot sevi. E-twinings māca mums strādāt radoši. Patīk jums strādāt ar visām? Jā! Noteikti ir laba arī sadarbība un idejas. It is interesting for me and for students. I can find many new things and I can learn from other teachers from other countries in Europe to take part in different courses and seminars. We